Ima li ih dovoljno da očaraju splitsku publiku i naš žiri? Mi smo Unitex iz Spalad Croatia, Split, Hrvatska. Plešemo inače hip-hop, house, break. Ples nas ispunjava na neke drugačije načine. Baš nas ispunjava skroz. Metafizički. Volimo plesati i osjećamo se totalno drugačije kad plešamo i mislim da se to vidi. Mislim da ćemo se izvući na šarm jer nismo baš toliko dobri u plesu, Pa smo barem zgodni. Simpatični smo i tako, imamo dobre frizure, furkana je dobra, ekipa smo i to. Mi smo super talenti! Molim kandidate sa brojevima 2637, 2637, 2637, 2637, 2637, 2637, 2637, I 2637. Ko zatvorenici? Dobar dan, večer. Do večer. Koliko već dugo plešete? Pa ako zbrojite svakoga pojedinačno, preko 100 godina. Ovo su recimo moji favoriti do sad. Evo, jaki su. Energični su, Duhoviti. dinamični, ozbiljno. Mene obično žmarci, trnci prolaze kad je neka dobra pjesma. Ovo je prvi put u životu da su me trnci prošli gledajući vaš ples. Mrak ste. Ne postoji niti jedna stvar koja bi mogla biti apsolutni ovaka pluščuga i svi ste zgodni. Jel me može neko od vas učiti plesati? Evo, može. Može. Dogovor. Idete do kraja da naučim plesati. Da! Ajde svi zajedno. 3, 4, da!